nanso ya like this issue ni ye funny face bab won no say Nigeria ene ne mma no ewe na fa nkola no e do mu etukwan me pese me ngina sa asem no so mbisa the first video no record here no den ne be ma oba woni obema e wo ho a wawo ama no na ebiem so afa yefun a wo sa expect another baby obefi be ma ne ncha won kra be ma e ma ne hu ne mma den ne be ma oba etu sa na mo onyim me mamo akwaba shronko eba too much GH video so nana ama obusu a enimidi na de trendy ewo oman mu na da ne da no me de esumo ebo ye video so na me ko ensem na abeto dwane mu no eye abrantie bi ani din ede Kofi album awofi funny face ne camp wa babonte ede ensem fufuro bi abeto dwa efa yeah, funny face ne busu ansem anansentem ode beto abonte a wo chechre mu se ne baby mama ene ne twins Ella and Bella no wo mo efini nche no ode emu chire mu akatakasa a esi onu se si wo fi ono abeto dwa na ne die no say contrary to the funny face na mu ede ba abonte na ne nche mu ne chire se funny face na mu na wo bo modern threaten ne ye ne yire no ne te ede etu tetene so bra ofa yefun oye Ella and Bella ofa mu yefun no ekosi da wo mu ba abonti na da ne da no funny face ni nya ntokwa pe no atwe etuo edi esi no so nte no ehunhu na abayo no ne nkwala no wo mu sorry 50 adwane edi kwhye kumase a funny face enhu omachi nam so ma ne ba abonti social media so throwing blames at enkofo na ebiem so or acting as a depressed person na funny face na mu na oni suban na ebusuafo ensem tu dwane nchemu odi ba no matter se Ghana fa dwen se Nenti se si ada no hwan na eka no kre hwan so na edi atresan se funny face no na motu obi ni nye bi a wo ye social media krampo no ama nkofo kra enhyeda engine sem entum na danfo kra pa oben no krampo a tese dane dan ne nante a o che ne nyama krampo no atwe no afiri eye ono funny face no ha na ye den eje ne nsem o de ba abonti no edi ebusiafo asem we emu nchemu ho bitwa me ho edi abasisi a Shrinkubiem ba mercy cow etsen yami adom enya adom na nka yenti awo ampa nyami adom ka ya sorry no kre nyami adom a na oba mercy yenim say for a while now no with videos ni post a funny face dia betu dry the purchase ni ma Ella and Bella odo mo fini nchen na omo maame ena afa kwa mbone so de nkola na fini nchen ate se on pese obehu nkola bi mu a on pese obehu nkola na chinto odo mo adwane na se si obi a oni momo ensema ba abonti abeka se funny face mo ona mu na pamopamo mo etu ode cheche oba ne so ene de wi a wote ate na on treat ni na ma oba na adwane no na se si ade ensem no hu ni sen de ode ono amu aye ne mma no ode abeto abonti ni de obi foforo so de eka etia no no hu ni sen yo miniaba michia ebusiafo mo hwe sabre michi obibia nyame hwe amuni na miniaba wasem ya woken funny face say obi antina si o funny face say ono abeka asem we na ono anadan for ben no ya say chem wadan for la michi usuban ana say so when it comes to down for the lot and nyoma bebre ko in omunten enti so no another for ba out say na assembly see na funny face and so ba out abeka different na no just say me near be ma funny face no or problem or so come psychologist who is so problem so come psychologist say yam passe na down for no ni obeka ye no no kure say no na water and wife ni tuo ne won say woni be matin so no yes a wo be suro no be mo twituo wo so de one day one show ya no akoto si won enti se no na ma oba na free ni nchen no asa bet na social media aka different na me say me brother no bibi ha no
Bibi hano. Yeah. Psychologically, so called psychologist. Na yeshisha na dream. Okay. Last week Saturday train who say sa issue no ne le win one ma settle the seat show so who say was coming down ne le win as afa na fubem nanso ya like this issue ni ye funny face bab want no say Nigeria ene ne mma no e we na fa nkola ne edo metu kwan me be say me nyina sa asem no so mbisa the first video no record here no den ne be ma oba woni obema ewo ho a wawo amano na ebiem so afa yefun a wo sa expect another baby obefi be man ncha on kra be man e man hu ne mma den na be ma oba etu sa na mo onyim na osanyim biem e na ode call onyim 3 months e no di fifi e dey fan kwala ne kan wo di fifi ono afa ne face e dey tu da che enye obi onam wa owo sika na nim yes no ye papa obi wo wa onam wo pa but na adwen no enkoyi sa senya wusibusa asem no oba etiwe oba betimi aye bibia de amaw ba eba se ne nkwada nsaye mu a enya ade a on take any step and on take a decision me say me pa wo said then na me who say it has gotten to extent say wo treat you o me so anasa wo ni e bi ni kire say adwenboni about him and nyoma nkoyi me pese me ma wo space me ma wo chance na wo ankasa work wo say won say yes obi krade ne say krade mo hu so mfaso agisade ni free nensa enti me dem me gidi say oba no pese ni kru no access na adwemu ni na e bi okọ personal bibi mu a ne jini kru ni mu ama odi eho attack ne sonso no edi abegu oba ne so enti me eba ne sa me na me what such situation mu a me pese me ma wo space na wo realize me value na what am I say me absence if it means a lot to you na me to say ya wo work wo ho me gidi say oba no wa sheda na wa man space say na be ya o say or problem will be a fixing na wo okay na me to say ya opportunity say oba ne feel say or at risk. Oh yes, me honestly 50 here the beginning of the Matthew funny face when you maybe I just say or coach you a lot personal challenges be on voicing it out on to me fan by social media because me TBB say oko West Hill more Emma oko didi one account who abonting celebrity one say ko for share one normal person in the normal sense and yes sir so we are celebrating now o to me yes and not just say me brother no bibi hano bibi tormenting abra no want to me and me coming out ain't obi bia wo ne ho bia so attack ne ba so or the 12 Mexico, they tell me be south same way because funny faith recording a series of videos no can say obano na obana mfa nkwala na mbeni be ma obe revealing his secret atu abonten odone mba no na obano nkofo otiete nkofo enu asem e de agyan no na ebiem so no sama obano ultimatum say omano 1 week one obane maame ne ono funny face ne mata in law no omomu 1 week so mamba obana amba ne tia fa nkula na mba e na me ma ne nka so be ma pone na no be anytime me bisa asem ne say oba wafa yefun eyita enkola awoni be mate ne bo peja onyama afa nkola no e de kono na e pate se bibi wo ho enti na eno no ye case to say funny face we di Ghana fa tro ana won say ne wo kai kra kire se bibi wo ho oh bibi koso se wo be ma wo pe oba na so ba no e kone mbofra enye kwan we su na say o de create attention say you want them back enti na begin amika say ye nua be ma no bibi ha no okay bibi wo no e na ontimi handle but funny face se wo share conversation we ya se wo pe wo wife ne wo mba na enye kwan na wo de aba e kwan na wo na mo so channel na wo na mo so no e na
yen fasa ebufuo ne kasa no enya ne ayepe wo yesa wo be se lusu obawe ti send ya wo lusu first one. That means first one na call ye no be ma manfo confirm say efiri wo enti na oja wo. That means wo na nkasa no wo ye problem onu nkasa ye problem because ama se nanama wo pe bibia ye de ebufuhyew ne that kind of kasa ya wo de abetu media yi na ye de gi ade oba ni be suro wo mo ontimi mba. But nyanseni be faka afa impenifuo mienu aka no ho akọ oba ni fie akodwane atoa afa ne yire afa ne ba timi hu ni say so our problem a onko fixe ne ho onko hu psychologist na ohwehwe enyomemu no mbu ano say deliverance bi su no hia e wo na ware ho so a won say bi mu wo mu pobre bia ma che so mu ware na ya forces edi aware na chinti ade particular thing bi wo a and working ma because me I believe say funny face or yeah dear when it come to the G.U.N and the finances. Okay. But dating and our worry and their complications. Ain't it? Bra funny face. I'm a fan so bapping. Ebia na bibi wom hwehwem say deliverance bring na we here our worry maybe your baby na wakofa na nye or bru ndia we chire e mo say we youth a wo bobre bia u rate me feel wo kakra. So why you be born bi so one chain and am gu aware so akohwehwe no na fa dwantoa ma no na ana say so be ko pastor bi so no waten ne nsa wo aware so a ebe boa o because me hu say na warrior complication e fa na free ono na wan so no pa ade a obe ma anam ne so ma na ashri sa ade na enti our challenges enti on hwehwe kwan ya o de be fix that challenge. Okay. 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 Yen share funny face no as a brand. Your friend a children's president and Kolana like or tiny omudini or nin Kolana trading in Juma. Now obi say ejim won Kola say obia in the face of like social media man of phone is open mass and open Kola sem nan so o run it them no ne re e wo a otimi twito edisi so no be about pontain abegu ni yiri ni ma se ni rimo no otuto edi ato no so ni rimo no oye ni paponi ni wafa ne mba edi akwa bonte no na no so anu kwakọ e betimi de jama nkwala se nkwala nhye ne sunsia enti na America say won say manipulations bi of funny face so e bi onu anka se onye hu ye won so betimi awakoma so ade but enye obi a person sa akoma so ade ni bebem enti akwan yetimi na mo kwan bia so distract wa attention o focus utie me yetimi na mo kwan bia so twe wa adwen free ade papa botaye papa na ewo weni so no enti enye so a bad person we can't look up to him but our problem with one particular thing that is na warrior a distracting from anything good or person woye any other thing or person woye bia said this particular our assembly distracting from the good purpose he want to fulfill. It's me person me catch a funny face say go deep into whatever he is going through, no, physically, mentally, spiritually. Now work it through that. Work it about it. Maybe when you say manipulations be one so be somebody nam na warrior so edi say ni vision and ni dreams. Because me who obi a oye disturbed and also go through such a year obetimi afofele other dream o person oye enti o man enim dawo o assess ne ho na o make sure say obe check your man because me who say no ni weakness mo de man fall and na anyone who is standing anyone people look up to and he or she is standing ayana account for the doors they would like to pull you down enti baby omo de be fa bia be distracted where they will be bought for money there they will do it final words would they ka afa asem we hu fatu dwa na ahwefo ne ebusuafo nya enye binti me do bibia say ne obi bi o hwe me bia me final word I make can say
ewiasimu the more awuko wenimo no the more obstacles beba a ebetwe edi wasan wachi enti ade bi a woye no be focus ma wadwen embra wo e ma bibia distract o ma wa wen distract o ma wo ban distract o wo problem think of solution ne focus na wo de won say beto media unya solution ya wan kasa won working on yourself wonye won hwe de a menye sure say ebeboa wo but me person me catch away direct to me brother funny face say she was assessing because this is the second time now one man your man ko here ebetimi atoso third time ebetimi atoso fourth time because problem it will still be with you so when na we hear problem fix yourself say yemba no so na hear problem next time wo kwa akofo ba bia hwehwemu yie wo akwan bia so ansa na wewere mu akwan bia so ansa na wewere emu ebusuafo ene day aha ene de comment ne besi nanso yeni edi ensem no echipa yeni wom se eye asemi abeto dwa afa eye funny face na yiri no so version a eche se onu mom onu funny face na street oba no enam so ma oba no nkwala ne adwa ne fifie no se ye no kre se ne no kre ye ba beto dwa ama mo nso metimi enya bi ate enu nti subscribe se won subscribe ye ebie mo so no obetimi afollow ye ewe ye IG page at @tumag8_ me did na ama owusu afa comment no eba ebeto eye video no ase adwenche bia afato ho ebe kenka eda mam ewo me pebum nyame ya ado ebe san tinhye mbe makram Oniadafo ahaye GH too much ena ohwe malupi ene kase osofu malupi me nhwe babia me nko babia too much GH na me video ne to ho na me subscribe kame ho nyenko hwensem pa wo ho me da asema crowd